Lee Trundle. O'r nutmeg ar Thomas. Yn wych. Bas dim cystal am y drwodd yn y pen draw i Jenkins. Tristan Jenkins ar y golwr. Arbediad da gan Morton. A'r ergyd yn y diwedd yn wyllt. Golwr ni dalu yn ddiogel. Mae Tristan Jenkins i sgorio 19 gol gyngrair y tymor hwn. Cael ei wadu gan Morton y tro hwn. Brett ENOCH. Drosodd fach arno fe. Ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Y bas i Trundle. Yn rhoi Cronin ar ei ben ôl. Y bas drwodd i Jenkins. Jenkins yn curo'r golwr. Ond mae'n cael ei gwiroddi ar y llinell gan Jamie Baker. Y gwaith creu. Y bas yn y hyfryd gan Trundle. Jenkins yn curo'r golwr, ond nid yr amddiffynwr. ENOCH. Trundle. Sgiliau'n wych eto gan Lee Trundle. Y bas drwodd i Lewis. Mae'n eddynion yn y canol. Jenkins. 3 chynnig i Gymro, medden nhw. Ond 3 chynnig ddim yn ddigon i Jenkins heno. Mae'n dros 300 yma. Yn cael modd i fyw yn gwylio Lee Trundle heno. Y sgiliau, maen nhw dal yno. Cronin. Gynt o gastell neu yn ddechrau'r fyrddin y gyngrair y bas hir. Y peniad amddiffynol yn cyrraedd Thomas. Nid yn dda yn troi Ben Sol, y chwarae'n parhau. Hopkins y capten. Hopkins yn ergydio! A Goytre United ar y blaen. Mae wedi bod yn ail oren y gêm hon hyd yma, ond Hopkins yn rhwydo'n gampus. In the end, disappointing evening for you. Yeah, it was. I think if you look at the game as a whole, I think we had some clear-cut chances, and I think on another night we put them away, but we never done that, and we got punished the other end. We've just concentrated on what we do. Okay, we've concentrated and keep doing what we do well. We defend well, and we keep creating moments. And thankfully, we had that moment, and we took it. Not too disappointed with the performance. Obviously, it's never nice to lose, especially 1-0. But to be fair to Goytre, not many teams keep a clean sheet against us. We do score a lot, and they kept us at bay tonight. Yeah, hapus dros ben. Ni'n gwybod bod lle galed I dod lan fan hyn. Ni'n cael chwarae dda, Lee Trundle, llawer o arian lawr fan hyn. Ni wedi colli chwarae yn yr wythnos yn Ionawr, felly ni dod lan fan hyn, gwybod bod yn gêm galed, ond yn hapus gyda'r perfformiad fel amddiffynno'r clean sheet hefyd. Ni'n meddwl oedd hanner gynta yn dda dyn ni. Gaethon ni cwbl o cyfle I sgori, wel 2 neu 3. Ond na Pêl-droed ar diwedd dydd, mae rhaid ni roi ni mewn a gaethon ni ar diwedd yna gol gwych gan nhw na Pêl-droed fe. Do you know the thing, although we've been beat 1-0, I've come in and I'm not really disappointed because, I couldn't ask much more from the lads. It was just in the final third, Tristan got in a couple of times and, he's been brilliant for us this season and he usually put them away and tonight he never done that. But, that's football, you have to take the positives from it. They're a tough team, they're doing well at the moment, at the top end of the table. But as I say, there's positives to take from the game and we'll take that into the next match.